twongeye kubasuhuza tubifuriza ikaze kuri Mukerarugendo TV. Turabashimira kandi ko mukomeje kugendana natwe. Mu Rwanda, radiyo yatangiye gukora bwa mbere mu mwaka w'1961. Iyo ni radiyo Rwanda yamaze igihe yitamba mu kibuga nta yindi zibangikanye. Muri aka kanya tubagezeho urutonde rw'abanyamakuru 11 b'imikino bakanyujijeho mu myaka yo hambere. Nk'uko bigenda no mu bundi bushakashatsi bwose, ifatizo ryacu ni uguhera mu myaka itangira za 80 kugeza mu mwaka w'1994. Si ukuvuga ko mbere ya 80 nta nkuru za siporo zategurwaga. Gusa muri gahunda zacu zo mu minsi iri imbere tuzakora urutonde rukomatanyije. Amazina tubafitiye muri aka kanya ni ay'abanyamakuru 11 b'imikino bamamaye mu myaka yo hambere, ku buryo na n'ubu abo mu biragano bishya babafataho icyitegererezo. Ku mwanya wa mbere w'uru rutonde rw'abanyamakuru b'imikino batazibagirana mu Rwanda hari uwitwa Eugenia Kawera. Yakoze kuri radiyo Rwanda mu myaka itangira za 80 kuzamuka. Yaciye agahigo ko kuba umunyamakuru w'igitsina gore wari waratinyutse kwitangira amakuru ya siporo. Mu buhamya twahawe na nyakwigendera Ferdinand Rutikanga wari waramamaye mu mukino w'iteramakofe mu Rwanda, yashimangiye ko Eugenia Kawera yari umunyamakuru w'indashyikirwa mu rubuga rw'imikino. Urubuga rw'imikino rwa radiyo Rwanda rwakunda iteramakofe niyo amahirwe twadufite umunyamakuru wakoraga ikiganiro cy'urubuga rw'imikino, benshi baramuzi, yitwaga Eugenia Kawera. Yari umudamu we, yarazi uburyo bukurutegura neza, yabanzaga umupira w'amaguru, ntabwo yararangizaga urubuga rw'imikino atarangije ku iteramakofe. Eugenia Kawera ntabwo yakoraga mu ishami ry'imikino gusa, kuko yabarizwaga no muri porogaramu za animation kuri radiyo Rwanda. Ni umwe mu bari bagize ikiragano cy'abandi banyamakuru b'igitsina gore bakoranaga mu ishami ry'ikinyarwanda, haba mu gashami k'amakuru n'agashami k'ibiganiro, barimo Pascasia Nyiranzitukuze, Victoria Nganyira, Donatira Mukandayisenga, Cecile Nakure, Gudura Habyarimana n'abandi. Nimero ya kabiri ku rutonde rwacu rw'abanyamakuru b'imikino bakanyujijeho mu myaka yo hambere mu Rwanda ni Joel Hakizimana. Mpira kwa François Hakizimana waka w'ikipe ya Panthère. François Hakizimana anafite ingorane hariya zikomeye. François Hakizimana na mupenzi François Hakizimana w'ikipe ya Panthère na mupenzi w'ikipe ya Kiyovu. François Hakizimana ku ruhande rw'ibumoso, umupira ushyize muri corneri, yari yananiwe kuwutera kare. Umupira icyo yashakaga nyine arakibonye, umupira uteretswe hariya muri corneri uko yawurengeje, ugiye guterwa nande na Idrissa Mutabazi w'ikipe ya Kiyovu. Umupira kwa Ngabonzima urwani nani na Vita, umupira kwa Sharaf Kadubiri ashatse kurenza Ngabonzima kugira ngo amucishe hejuru ujye mu rushundura rw'umupira winyurira hanze y'ikibuga no gutereka mu bakabiri ikipe ya Panthère ukegeza mu kibuga ikipe ya Kiyovu. Bibutse ku minota isigaye ari 11 ubu ngubu ku kibaho hariya kabuhariwe dufite no kuri Stade National Amahoro. Ireme mpira kwa Maruzuku watsa abakina ikipe ya Panthère, ni kontra ataka abakina ikipe ya Kiyovu mu kibuga ikipe ya Panthère. Mpira rotrenze kwa mupenzi ku gituza mu bakabiri ikipe ya Burhani Ngabonzima koze igikorwa cyiza. Ngabonzima hariya avanyemo igitego cyari cyabaswe. Joel Hakizimana yabanje gukora nk'umunyamakuru w'imikino kuri radiyo Rwanda, hanyuma aza kujya gukora kuri radiyo Television Libre de Mille Collines RTLM. Amakuru Mukerarugendo TV yashoboye kumenya nuko umunyamakuru Joel Hakizimana yaguye muri gereza, aho yari afungiye azira ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Turakomeje ku rutonde rwacu ruriho abanyamakuru 11 bamamaye mu ishami rya siporo mu myaka yatambutse. Uwo tugezeho ku mwanya wa gatatu ni Jean Baptiste Kanyankore. Yari umunyamakuru wa ofisi y'amatangazo ya leta Orenfor. Yari azi gutangaza umupira kuri radiyo agashyiramo n'amagambo y'uturingushyo. Urugero twabaha ni amagambo yakundaga kwifashishwa muri indikatifu iranga ikiganiro cy'urubuga rw'imikino kuri radiyo Rwanda, aho Kanyankore Jean Baptiste agira ati: poto ya kabiri, kuti shoti cyagezemo. Kanyankore Jean Baptiste kandi usibye gukora ibiganiro bya siporo no kuvuga umupira kuri radiyo, nawe ubwe yari inzobere mu guconga ruhago, kuko yakinaga ku mwanya wa rutahizamu. Nimero ya 4 kuri uru rutonde twabateguriye rw'abanyamakuru ba siporo bakanyujijeho ni nyakwigendera Gaspard Rwakana. Hariya habaye ikosa ryande, ikosa ry'abakinnyi ba Kiyovu bawukoze. Uriya munyankindi yarekuye ishoti, umupira ukubita ku kuboko k'umukinnyi wa Kiyovu, nuko atera ninde ugiye gutera ni Said Rusea wa Panthère wani ugiye gutera. Said Rusea umusifuzi ari kubwira abakinnyi ba Kiyovu ngo bijye inyuma bakora urukuta inyuma kuri metero zabugenewe nyine 9. Agiye gutera Pierre Transiza ariko hari abuzo mu gitego cya mbere cya Panthère wani gitsinzwe nande ni Vita
ya Vita atsinda igitego cyiza cyane kuko irotire nziza ya Said Rusaya Vita itashyiraho umutwe ajyana nawo umupira igitego cya mbere kiba kirabonetse cya Panthère Noire. Abdallah abwira mu rurimi rw'igiswahili. Rwakana yari umunyamakuru w'imikino kuri Radio Rwanda, yatangazaga umupira akanategura ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Yitabye Imana mu myaka yashize kubera uburwayi. Gaspard Rwakana yari yarashakanye n'umunyamakuru Lucy Umukundwa. Nimero ya 5 kuri uru rutonde rwacu rw'abanyamakuru basize bubatse izina mu mateka y'amakuru y'imikino mu Rwanda hari Etienne Sendegeya. Yari umunyamakuru kuri Radio Rwanda. Gutangaza umupira w'amaguru yabifatanyaga no kuvuga amakuru asanzwe mu rurimi rw'igifaransa. Etienne Sendegeya ntabwo twamuvugaho byinshi kuko gahunda z'ibiganiro bya siporo mu gifaransa zitakorwaga mu buryo buhoraho. Kuri nimero ya 6 ku listi yacu y'abanyamakuru b'imikino bakoze akazi katoroshye mu myaka yo hambere hariho nyakwigendera Abdallah Nzabonimpa. Yakoraga kuri Radio Rwanda atangaza umupira mu giswahili kandi akavuga n'amakuru asanzwe muri urwo rurimi. Ahangaha Abdallah Nzabonimpa yari arimo gutangaza umukino w'ikipe ya Kiyovu Sport na Panthère Noire. Mpira umetoka Ashraf Kadubiri. Mpira unakwenda rushwa na huyo ambaye ni Ntibitura kwa Eli Munyankindi. Eli Munyankindi anachenga lakini mpira umetoka. Ni wa kurushwa, unakwenda rushwa na Ntibitura wa timu ya Panthère Noire. Ntibitura yuko anaanguka pale. Anamwachia Vita Abdurrahman ndiye anarusha. Anamrushia Eli Munyankindi lakini pale umepigwa kule na mpira umetoka tena nje, ni wa kurushwa, unakwenda rushwa na Metre. Ubusanzwe Abdallah Nzabonimpa yavuganaga ijwi rituje, ariko ku kibuga byaba bihindutse nawe agahindura ijwi akiyamira mu buryo butangaje. Marizuku Ibrahim anarusha kule, unarudi kwake Marizuku Ibrahim, anavuka kule mstari unagonja mara mbili, anapiga juu kule, mpira unatua kwenye kichwa cha Vita kwenye kifua, anateremsha chini, anapeleka kwa Severa Munyakazi Hassan, Severa anakwenda, anatoa pasi ndefu kule, lakini mnagonga kwenye mwamba, wasikilizaji, mpira lakini mpira umekataa ingia katika nyavu, wasikilizaji. Mpira umekataa kuingia katika nyavu. Mpira umechezwa dakika moja nzima, wachezaji watano wote wamepiga mpira lakini umekataa kuingia. Hebu Hakizimana Joel. Abdallah Nzabonimpa yitabye Imana mu myaka yashize aguye muri Afurika y'Epfo. Kuri nimero ya 7 mu banyamakuru ba siporo mu myaka yo hambere hariho Jean de Dieu Nkurikiyumukiza. Yari umunyamakuru w'imikino kuri Radio Rwanda. Yatangiye gukorera iki gitangazamakuru mu ntangiriro ya za 80. Yatangazaga umupira kuri radio, agakora n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino mu ijwi rinogeye amatwi. Tugeze kuri nimero ya 8 ku rutonde rw'abanyamakuru twibuka ko bakoraga akazi kanoze mu ishami ryabo ry'imikino. Kuri uwo mwanya wa 8 turahasanga Mbunda Felix. Yari umunyamakuru w'imikino kuri televiziyo y'u Rwanda. Abakoranye nawe bavuga ko yari umusore witangiraga akazi ke, afite inyota yo kuzazamuka akagera kure mu itangazamakuru rya siporo kuri televiziyo. Mbunda Felix yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Tugeze ku munyamakuru uri kuri nimero ya 9 mu banyamakuru dufata nk'abaharuriye abandi nzira mu ishami ry'amakuru n'ibiganiro by'imikino mu Rwanda. Kuri iyo nimero turahasanga nyakwigendera Gracian Karambizi. Yabanje kuba umunyamakuru wandika mu kinyamakuru cyitwaga Imbaga, hanyuma aza no kuba umunyamakuru wa ofisi y'amatangazo ya leta Orenfor. Umwihariko wa nyakwigendera Gracian Karambizi nuko ari we wadukanye gahunda yo gutangaza live imikino y'intoki ya volleyball na basketball kuri Radio Rwanda. Karambizi nawe ari mu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Tugeze kuri nimero ya 10 ni umunyabigwi mu itangazamakuru ry'imikino mu Rwanda, Shinani Kabendera. Nawe yari umunyamakuru wakundwaga na benshi kubera uburyo yatangazaga umupira w'amaguru mu giswahili kuri Radio Rwanda. Ndio maana wananchi wote wamekuja kwa wingi kuja katika uwanja huu kumwonyesha Rais Habyarimana furaha walionayo kwamba kombe lake la namna hii haliwezi likachezewa wakaja watu wawili tu watatu, lazima wajai na wasazi. Tukiacha tarehe 5 Julai kwa sababu ni tarehe ambayo ina mambo mengi sana ya kihistoria, mpira ndio nataka kwanza. Namuona Jamal amejiweka tayari pale, yuko pamoja na mzee wa kazi Habibu, wanataka kuanzisha kazi ya saa za Dar es Salaam. Wakati wao dunia anamtazama, mpira unaanza kwenye saa 10 na dakika 28. Mpira unapigwa pale, anaupata nani pale? Namuona anao huyu ambaye ni Robert, lakini anakwenda pale Mohamed anapiga mpira chini hapo leo.
Usibye kuvuga umupira kuri radiyo, Shinani yanakoraga mu ishami ry'amakuru n'ibindi biganiro byo muri urwo rurimi rw'igiswahili. Nyuma y'umwaka w'1994, Shinani Kabendera yakomereje akazi k'itangazamakuru muri Tanzania akorera radio BBC. Yitabye Imana mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'2000 i Bukoba muri Tanzania. Nyakwigendera Shinani Kabendera ni umubyeyi w'umunyamakuru Tijara Kabendera. Tugeze ku mwanya wa 11 dusangaho indashyikirwa mu itangazamakuru rya siporo mu Rwanda Viateur Karinda. Bagize Imana bano basore barakina mu gihe cy'amafu rwose hano nta zuba rikiva ryahumbye. Umupira utewe mu wa kabiri na Rutayisire Emmanuel ku mutwe wa Ndanda wohereje ko kwa Jamari mu kibuga cya Mukura. Jamari na Rudasingwa aramusumbye kwa Muhire yohereje kwa Jamari mu moso nta kinda teza. Jamari isakata umupira imbere y'zamu, Habibu na Rutayisire atawayizamu. Umupira usubiye hepfo kwa Muhire kwa Jamari kwa Napole kwa Kumediane hanze mu wa kabiri ba Mukura. Minota 39 asigaye 6. Viateur Karinda afatwa nk'umunyamakuru wagize uruhare rukomeye mu guteza imbere itangazamakuru rya siporo mu Rwanda. Yari afite impano y'ijwi ryiza, akamenya gusesengura no gutanga amakuru akenewe mu buryo bwihuse. Iyo yatangazaga umupira w'amaguru kuri Radio Rwanda, yashimishaga abamukurikiye kandi akoresheje imvugo inoze. Nufaterera Runuya akiniwe nabi na Vita Abdulrahman, minota 7 kimwe ku busa. Bira ugiye guterwa na Gatama wa Mukura mu kibuga cya Pantheon. Gatama indi ruhande ko kwa Nyirwasanga yamubonye umupira ugaruwe na Innocent wa Pantheon mu wa kabiri. Umupira Habibu na Rubatura wananiye umupira kwa Jamari ku gituza, Jamari ku kirenge, Jamari hagati kwa Habibu. Umupira usubiye hepfo kwa Ndamage tigana umupira utanzwe na François umupira kwa Muhire aramutanze Ndamage nawe utanzwe ariko na Pascal Abugarwema kwa Jamari. Umupira ugaruwe na Rubatu Jean. Nyakwigendera Viateur Karinda niwe wadukanye amagambo anyuranye akoreshwa mu mupira w'amaguru. Muri ayo magambo dusanga mu gitabo yanditse cyitwa Rwanyeganyeze, twavuga kunobagiza, kwamurura, umwamba, umurongo w'abagatanu, kujomba, imana y'ibitego, urubuga rw'amahina n'ayandi. Karinda wakoraga muri ofisi y'amatangazo ya leta Orenfor yishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Aba banyamakuru 11 tumaze kuvuga sibo bonyine bakoraga itangazamakuru rya siporo. Nubwo twibanze cyane kuri aba bakoraga kuri radio na televiziyo y'u Rwanda, hari n'abandi bateguraga inkuru za siporo mu itangazamakuru ryandika mu bitangazamakuru bitandukanye nka Kinyamateka, La Relève, Imvaho, Makuru Kibutare n'ibindi. Aba nabo tuzabaha umwanya wihariye tubagarukeho mu buryo burambuye. Muri iki kiganiro cyacu kandi twakomeje gukoresha ijambo gutangaza umupira aho gukoresha kogeza umupira. Mu mvugo ya kinyamwuga, gutangaza umupira cyangwa kuvuga umupira, commentaire du match cyangwa retransmission en direct, nibyo twasanze binoze kurusha ijambo rikunda gukoreshwa ryo kogeza umupira. Mu ntekerezo zacu twumva ko kogeza umupira bijyana no gufana cyangwa gushyushya urugamba, kandi mu by'ukuri atari zo nshingano z'ibanze z'umunyamakuru wa siporo. Gusa iki ni igitekerezo cya Mukerarugendo TV, bikaba bishoboka ko hari n'abandi basanga ijambo kogeza ari ryo rikwiye gukoreshwa, cyane cyane muri ibi bihe aho usanga itangazamakuru rya siporo risaba ko umunyamakuru yiyamira buri kanya kugira ngo ashyushye abamwumva, ndetse ubwo bushyuhe bukagenda bukagera no ku bantu bamamaza ku maradiyo. Bityo rero ayo maradiyo menshi akaba asabwa kutagoheka muri uru rugamba rw'ikotaniro. Twongere tubashimire inkunga yanyu yo kudukurikira. Dukomeze dukore subscribe, like, share na comment. Iyi ni Mukerarugendo TV, mwari kumwe na Jean Claude Munyandinda.